Asa ka explain, habar sa basa na. Piyakilay ko nagyang CNN, nagyang Kiatotong, nagyang USS Gerald Ford, padu na tigyan nagyan na Kiatotong nagyang ayaman yan na soldag yung USS Gerald Ford. Yes, so di maruran sa jet fighter. Source told CNN the carrier fire suppression system failed, forcing sailor to battle the blaze and manually. Naman niya nagyang ako nakiatutong nagyang ayamiater jet fighter carrier. Isumiya kalalabar ko di maruran sa jet fighter. Amya tutong. Tiyotong pa na Amerika, Iran. With nagyetigin na miya toto, kaya totong agyang kaya Gerald Ford na manually, nayaman na niya na miya padingirambu agyang kaya apoy, forcing sailor to battle the blaze manually. So miya katagil agyang kaya mga tao sang kaya kuan, USS Gerald Ford, nayaman na niya na miya paringiran na tigin manually. The fire reportedly displaced around 600 sailors and disrupted operation during the carrier Middle East deployment. Ayaman na niyan na yung ay ko nakakuan, sinarya madakla ron. 600 sailors. Sinarya ko madakla. Miyak kalalan din eh. 600 sailors and disrupted operation during the carrier excuse me, Middle East deployment. Nasabo patingin sa anak kaya tutong yan. Kuha na ed na miya ka parang sangot to apoy. Siya tigin sa liw, nagusang ta libingiran. Pa na sa sold. Nagyang 600 sumaka doon. Ay man na niyan na 600 sailors. 600 ko na yung mga tao. Sabab sa anak kaya tutong yan. Naman na niya nakiasa ba pan sa akin, miya disrupt, di na punay miya disrupt. Kialatan. Wah. Kialatan so yaman na niyan na kapsupply niyan san. Udi na di niyan san di ka pakanggalabok. Udi na di niyan san di kan di-deliver. A newly obtained video published by CNN has revealed extensive damage aboard the USS Gerald Ford, raising question about whether the U.S. Navy accurately portrayed the severity of the major fire that broke out abroad aircraft carrier earlier this year. Kanabay ni iman to. Yeso miyaw na kaya timba kao nagyang kaya Iran. Abadi ko na miya kapalagoy. Why? Na da tanto mala details yan. Da may report. Wina miya ko CNN at tanto ko mala miya damage yun. At piya kileran sa nga video. Namata. So kuwan. USS Gerald Ford. Aginde so parking san sa Red Sea. Pwede ko na miya panutultan wa bendo to talo. Miya paka-atras, miya binasa Iran. Ada more details yan. Miya ko kasi ini nakatiya na mataan naka sudin so miya tutong Para miya tutong din so soldien. Agito so miya panutulakan na problema agyang kaya Amerika. Kadinan basta-basta kumpiaan. So aya Gerald Ford, USS Gerald Ford diran na dua. Nalangon miya timba agyang aya Iran. Piya kilay siya sin kaya binabinasan yan sa sold. The fire broke on March 12. Ito na rin. Penutultan pa na namata no. Giso miyo na piano tultan no. Na mis ngita no na ka pamana bihira ki for the first time. Adna mabina sa Gerald Forces, USS Gerald Ford. Nagiya o kato sinyo na audio karibat nagiya super parking sa ayamanan yan na Red Sea. Amya ka pipirasan ragun. Na pianin ba kayra na
Yesu miya balita miya ka atras. Babu pitunda. Yang adirun di manutul. Crew member amagdaon na 2-3 na miya pamikirami. Either kaya lebu da ni 600 siran. Either pagawaan na miya giyang kaya ayamana niya na barko antawa ka kuan kapatay udi na ayamana niya na pereng na miyang apoy. Kaya gitan to kumala na sobra sira 600 siran. So yami aswa na duminisisyon siran sa ayamana niya na pereng niran. Aya problema na da pag-activate agyang kaya kuan mga fire extinguisher iran. Pwede ko na nga na kuan. So fire distinguisher. Ito na ako abto na rin. Why? Nayaman na niya na dakon pagpangsyon na gito kaya pakalalawa po. So giyan kaya pakilaraw na sun sumiyato tong atraka sa sold. Allahu Akbar. So ginan. Tanto kaya binasa na nagiin na bilyon na kaya arga ya. Gi man kap ke sakit sa Amerika. With na sibu tiga ko na miya parang irabuso apoy. When questioned about the reported failure of the fire suppression system, a Navy spokesperson said the navigation remained ongoing. So yaman na niyan na dakon pag yaman na niyan na pag-activity gyang uto ang mga fire extinguisher iran. The consequences of the fire appear have been significant according to report sa CNN and awantan mo kaya. Ay importante na kaya to kung takamata nga upkilay niyo na sud na resumiato to nga traka. Yung mga untuda yan, mga kuan yan na may binabinasa. Nag-iso billion. So upkilay tanwari ako na. Di maruran sa jet fighter labi magato sa jet fighter up kami no nagi. May atotong. Nag-iso sa kumiyaw na. Iman to ram panay nga mapakilay. Uwi na nga sin inimya ka reporto. Viewers, Iran maritime strategy. The latest development reflect Iran increasingly assertive maritime posture following the recent US-Israeli war against the Islamic Republic of Iran. At atiyan sumiyang ang gugulaw la. The Israeli army acknowledged that 3 officers were wounded in southern Lebanon, including 2 who suffered serious injuries. Gitigyan ni man to latest tamyang ang gugulaw la si sagyang Lebanon sanga di katidawa agyang iya Hezbollah na ugyang Israel. Amana niyan na latest tatigyan na confirm agyang iya Israel ad na miyatay adu ka tawo pisiriran agu man niyan na mga pediran na miyang angal. Hezbollah announced series of attack targeting Israeli troop, military vehicle and communication equipment across southern Lebanon. Padsiya ni report agyang Hezbollah Peter Iran na yaman niyan na madaglatigyan so kaya pangata kami si mga Israeli troops nagu mga military vehicle communication equipment across southern Lebanon nagu piyangata kiram ng mga communication equipment iran yaman na sa mga cell site. Israeli media reported that the Hezbollah drone account for most Israeli military casualties recorded since the April ceasefire. At sa mga details yan. Israeli officers wounded. The Israeli military acknowledged on Friday that 3 officers were wounded in a separate incident in the southern Lebanon, including 2 who suffered serious injuries. Giyang ko na yaman niyan na military agyang kaya Israel. Naman na niya na tiyari Iran agyang kaya ini-report agyang kaya miya panutul agyang kaya Hezbollah Lebanon na confirm Iran na natalo ka tao ko na miya tay si ko mga official Iran. Agu 2 ka tao ko na ayaman na niyan na miya nga angal. Isa ko ayaman na niyan na Jemaat. According to the Israeli military spokesperson, niya panutulag yung Israeli military spokesperson. 1 combat officer was seriously wounded on Thursday after being struck by what described
what was described as suspicious aerial target, a term often used by Israeli authorities when referring to Hezbollah drone. Peter ako naging military official naging ayamanan yan na Israel. Ading ko natigyan swatigen so ading ko natigyan na miyatay ayamanan yan na officer agwad na tigyan ayamanan yan na mga miyangangal isa ko Thursday. Sama na to na Thursday to alone. Na aya tigyan na paman expected na ayamanan yan na inattack sirang ko na drone. Why? Basta tigin na ayaw katero ito na ini. Ayaw man na niyan na ayaw ko na miya ka patay sa siyagyang kaya sa katawa miyang edu katawa ang lagu sa katawa miya tayo na drone ang makapupun sa siyagyang kaya Hezbollah. A second officer was also seriously wounded while a third officer sustained injuries during armed confrontation in southern Lebanon on Friday morning. Na isa pa natigi na serious ang miyangal sa giyang ka na nakiatidawa isa ko Jemaat why ayman na niya na officer udi na why commander agiyang nga military agiyang nga Israel. Sama na di siya di manutul na agiyang nga Israeli official. Sa tema natigi na seriously wounded ago ikatlo tigin na while a third officer sustained injuries during why na dum natigin na miya anglo natigin na officials ugi datigin na miya sustain yan ay man na niya na miya ka pasabu why sagin na di katidawa kaya tidaw si ko Friday. Givati under fire. Israeli army review later revealed additional details regarding one of the incidents. According to the report, fighters have Hezbollah open fire on a force belong to the Givati Brigade reconnaissance until near the town of Eastern Wastar in southern Lebanon at approximately. So penutul niya ay man na niya nang nakiatidawa aya ko na miyag open fire nagyang Hezbollah. Sisagyang utakapipita. The exchange reportedly left an Israeli officer seriously wounded and led to his evacuation by helicopter. So, sana kaya tidawa na may lerong ko nagyang utwa mga helicopter peri-rescueran agyang utwa officer agusto mamyangangal. Why? Ay manan yan na evacuate by helicopter. Ay manan yan na rescue agyang helicopter. The report added that the commander of the Givati Brigade so sa minitidaw nagyang Givati Brigade. Yung Givati Brigade na miyatid na asira ni ma-assign san, adi siya ni maitidaw. Okay. Yung ko na commander si sagyang kaya Givati Brigade na sakataw ko na miyangal kira na yaman niyan na commander during the confrontation sa nga nakiatidaw. So yaman na niyan nagis mga pamakasir tanong na mga scout ranger o pama. Why? Na mga special forces. Tsaka di katidawa. The acknowledge came one day after Israeli media report the death of an Israeli soldiers and injuries to several others in what was described as security incident in southern Lebanon. So, kaya to kaway si Atigyan na after Israeli media report ay man niya na mini-report agyang kaya Israeli media agyang na miya mamatay sa nga kiatidaw isa ko Friday. Why? Pero nagyang na mga death of Israeli soldiers and injuries to several others. Madagla tigyan na tanto ay man niya na miyangal sa agyang kana na kiatidaw. Why?